पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलवितरंगा Nonilitum Karbinglong live pen karjat bangke. Welcome to the 73rd Foundation Day Law Karbinglong Thomas Council on June 23rd, 2024. Kini bangke Ladaksi Sertalin Auditorium Hall tarlang so dipu along si ilitum pini ning karongarni made arni ke mearni ilitum Council Foundation Day ke talon pon pedabada balang litum labang so alamang tu ponlo lamang tu dead pen Council alama pen chenglok alang litum officially ko pipi aja maxi doma alang litum council sor pen cepati ti officer tum pen doan secretary principal secretary pen chenglok secretary tum doan MAC EM atum doan MLA tum pen doan celangsi alang litum adap pen labang so jai mek deng ponlo la pen non bang ke labang so centralin auditorium hall along si mai pi se me padupon pol dak sin nong e ke pajir pen chenglok best agriculture pen chenglok best farmer pen chenglok lamar jana tum panceng lok penang an individual ke thekeria tum Karbianglong mate Karbiak he pan penceng lok society pan PPC ke claim sipadugma alang litum han recognize mate acknowledgement alang council of domestic support laba ke justice equality service pol established in 1952 litum piniarni be litum rules samson si inti litum ke high coursing terang lapen penangan song be penceng lok ilitum penangan ilitum Karbiak he tum ke cipaduk alang litum hal litum cikimu pon veng nang si pen piniarni ke alang litum han cikimu pon lo lapen dan lilipi ke labang so certainly na sengkan juga damtang ilitum 50 years celebrations of Karbi Youth Festival labang so aningkan amsilang tum labang so certainly a whole mate lang itum ladak labang so service polo adin da langit itu langka a whole safety Karbi ke pan lo ladak ini tum ke tang juga nim rokom itu mak he pan itu mak har kilo itu mak he apan ke itu ladak ke kan cuma nim rokom dan lo tengok kai polo ada peralang forcing terang first CM Karbinglong district Keman Cing aku CM Keman Cing pandan mi rapu penalang mido pen cikimu polo apa ini tum kacing honai ninge citenai ku society founder of the Karbinglong district council lo lapan ke sarsing alang itu sampai habis sampai alang sampai cikimu pon lo curu lo alang kamar labasona arjan alang itu semar pon pamesi kaduk ko be dadak principal secretary pen chenglok MLA tum pen chenglok IM tum pen chenglok kaduk ko be dadak secretary tum pen alang itu aning hunduk pen bade ning akulong pen kan itu cikimu padu pon lo pen labang so certainly in auditorium hall the langme picture ada ke itu ya tek lain painting dari platform the langme picture ada ke langme masih ini tum curung pon back lagi Karbinglong Thomas Council kita cari form Dr. Tuliam Longan kalau ni masa ini Pelen 73rd langsung Council Foundation Day yang Karbinglong Arab kan kilo puji ini ngalong pick and Karbinglong Arab naman kaya jadi 73rd and then Karbinglong Thomas Council Foundation Day lo akan 73rd Karbinglong Foundation Day arni ke talon long arni bangkai itu Karbinglong Arab teknologi mesin auditorium hall Assam along sita me lapuson international level auditorium hall 3000 abang kubang ke doun kan guna capacity avela Karbinglong lo
Ake hai Dr. Tuliram Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council CM ke cari pon pen na join si pini la bangso Betulong Hall ke do la pen ke pini la bangso Council Foundation there ni sitane ke talon pon long aja tong ngonglo la sikun Karbi Anglong arat choro nangji Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang apha la pen ke ining cek marong nangji je 73rd and dengan Karbi Anglong Autonomous Council Foundation Day ke talon bang ke la zon ahem ke pi ahem lo ili tum ke talon pon long ke cukup parah ke alang lista meeting rong pen Dr. Tuliram Ronghang kami alang aku suruh membek lagi kan lo seperti itu hari chairman Chakriyam tisu alang dipele non ke bang 73rd so Karbi Autonomous Council Foundation Day Karbi Anglong arat kan nang lihin nang kilo message biji oh aina punat pule baina saya sebab jalan ini kita menghang distrik Silong lo asuhan orang kan usia berapa kan usia 73 years non masuk kan nikah tak celebrate long year council lo also say oleh itu mungkin district but for the autonomous state anta to celebrate long year council rather than oh itu coba kalau alang lista me kisah sama kita me nalihin men pini message ini hol alu nampak lang paling nomor langit men nili Paduping Council along alang lipas kami pini 73rd Council Foundation Day kita lompon hari kemiar ni loh itu Karbi Akhe dan di Karbi Anglong arat pasti lah puji Raksi lain orang ini orang kardom lain orang lain pasir lo hitung kerja terus sekarang ketemu nanti pakai Karbi Anglong share kalin orang pun amen citon cilo tabang sodin di talon pun loesen talon lo orang tak pakai kadang award do Samsung Sing award Sing Kara award laben Sing teron nanggung api award laben lifetime achievement CM lifetime achievement award Samsung Sing public best employed award best agriculture best farmer award Samsung latang den utang ke anikang sambang ke for my group C dan lon kana malindo sumadong kitang klong alun sepi aprang ahud lun pilo ang lun leden bahay lun sepi mo na kaya pando isarlam kadong TV oh rong Karbi oh kumripi lamang so pilun alun sepi dan ubi hang lo inong sa hang lo laban chingbay bari rong Karbi bila long kasi kapre alun sepi kaya tupi kasi ingaraw pilo ahok lo pini si kadong ko bang lapelon ingaraw Coro Parping. Lalu, ada non malam supporting pen oleh itu Karbi Anglong CM, Dr. Tuliram Ronghang, la pen tim Karbi Anglong, MLA, MSC pen Chenglok, EM pen Chenglok, anutin sistem ladak, kami nama nang anghoy tu reblo, Honorable EM tu pen Chenglok. Lalu, Baido. Please, sorry, 73rd. Light on, 73rd Karbi Anglong Autonomous Council Foundation Day. Goটেই Karbi Anglong বাকী ৰাইজক আপুনি কি বুলি ক'ব মেছেজ কি বুলি দিব বিচাৰিব Autonomous Council Foundation Day সকলোকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ Karbi Anglongৰ সকলো ৰাইজক যিহেতু Autonomous Council District আমাৰ 62 আণ্ডাৰতে আমাক চৰকাৰে দিয়া হৈছিলে তাৰ সেইটো মতে হিচাপতে Autonomous Council ক্ৰিয়েশ্যন কৰা হৈছিলে যাতে আমাৰ স্পেচিয়েলি ST হিলছ ট্ৰাইবেলবিলাকৰ উন্নতি সাধন গোটেইখিনি কাউন্সিলৰ জৰিয়তে
আমাক গোটেই অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সকলো দিয়া হৈছে। আজি মই হাতী অট'নমাছ কাউন্সিল ফাউণ্ডেশ্যন Thank you so much. non yang lo termas konsul ke cari bom dokumen mahan CM Sarpan so bini lalu third foundation dia ani alang li leadership diklaim kon kimi peke kon elo ke klaim alang li kema sama sedang la salang li phane li BJP ni media department la ni hin pello ni department hin pello alang li phane heri jume pilo la pen asu se alang li diklaim ke thekje phan baki unje phan anam alo amane akhir jume han kilo alang li klaim unje phan jadi tungke karbiang lo di masa pen karbiang lo ke dahilo de Bharat kacaria lu lo ke 240 artikel implement meeting pakai lagi angkom na council na 1951 pen an itu 73rd pen time ke di klasi ana cha ke di pen national council through pen ini tu makai mate tribal la district thomalo social sector educational sector political puno aja Mereka sektor lo mda aprang pen pangbar mda cingkur ulo. Kami bangga do kami ahin ba kapre kai ba kapre dim tu mangili tu pen lu ke cari jalan aprang muncul masih hala super pangbar mda ini jumta aprang ulo mapu imi thange cimaka misya bang be pangbar mda aprang no ila bang sab kisi do cholang masih nol bang ke equal footing with the rest of our community ada part of the country kumanola lasu facility kadu kita bori nahi Karbi la pen Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen dia masa long itu amat tribal pen non tribal itu masih ta ilitum along alat athema ilitum mangi peace loving tribal ke mati ta ilitum pa ning nang samo ke dake ke jibong ching che ke avilo madu sitame ilitum akhe tribal Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di mahasao la district thom along gitu kadu ko biara pan nongnu itu mana ke kiklang rong ji memi la sona lam ala sona kampung yang madu tak klaim pleda sorte posini likat do we phanta joniri la Churpan. Ini tu kita mau tadi lo ledak kemana ke TV cuma lo mana ke Joy ke gali ini tu Karbi Anglong ke cari ke calo hema itu mak heita jog jam hei stame penang ala jak dinglo itu 1952 51 pen lang lo stame Russian society kai pen lang lo nona kai stame alang li ka pori pon non itu nama so itu pon stame Karbi Anglong stame mon sama CM sir council itu Karbi Anglong life pen para kilo people zero atiba di bagi 73rd Karbi Anglong Thomas Council Foundation deal Karbi Anglong ara nangli hin pen kilo pujisa Karbi Anglong Live channel hoi pen Karbi Anglong orang di bes Karbi Anglong orang parti dhorom chip pipin pen itu ke lang pipin pen ini kacung ria bang Karbi Anglong sam do itu cunik nasi bini konsil ikin kera arni lapin ke 23rd June nasi soket ikin kera arni kalau kami di Karbi Anglong orang ke doan hai ke doan lapin ke agak song ke doan lapin ke suri ke doan intellectual ke doan organization ke doan student organization pencenglok Karbi Anglong orang ke doan atau bukan lapin best ke Karbi Anglong itu anak rat macam ini panggil itu monsam dulu long ten itu data sayang di kaki handbrake kami ini sipet pen jong si hang long ten kita handbrake ta chunbek ta handbrake ke hang men pen nanti itu semumen sem repeat kami itu kayak jadi gila dia cuma mau coba nih yang match dot namanya jadi itu Karbi itu jum jumo kela panggil itu match dot mana jong political alih NG dot kan template जो political party sih tapi itu Karbi Anglong yang semua sama dulu itu agak mereka said deng tak back je karena itu mata non
West Karbi Anglong isi MLA seat long Assam long denomination seat dolo MLA seat seat के बाद में 106 seat है सीटा में दा general long kan transpet sih itu mhan ke ST reservation seat long lo amri konsensi amri rongkhang bajar tapi di Harokat oh seat in kami pakai apa yang pas lagi itu helion dan pin lapen gelitum pen claim lepin pen on call ave pin pen dharna ave pin pen hanga strike ave pin pen sei litum lake chun sia situ lata inglong aso han ki thik mon lo se ke astir lapen ampar tamil tum ke je budget preparation je ko as sia tumta 1986 pen claim pick lo si ni je to lo sita budget preparation aja kom bagi kan no tum state government pen angkelo anak tangka central government pen angkelo anak tangka tamil itu kita hagi ya kong api state government pen sedang target la tamil itu budget profesor aja kong lasi la isi pen jingwai jing sai pen jin pen claim lo belum deh itu violence pen non violence pen independent kelong ason maharman di Jepun itu ni ke British pen kacedang la pen itu independent kelong laki itu belong ke bangke non violence lasing sam jin pen jong si cingki thak belong del puta bharat ka chariya long ke tok da article 244 ke dame template tamil ki ning si pet pen dolo belong ke belong ki nan ha pachino la ka life ai pet Sanali khage national political figure san se ka ala ke ave ne le ke ne ke so ये काम नहीं nego पे kita ये तुम जरा sayang dengan reklam tapi jingwai jingwai tem ke cuci budi soren तुम चिप चोई नंग को एथे का सब जान तीन दा के non nang मिले nang journalist की मान लो माने के रिपोर्टर मान लो माने के डॉक्टर मान लो माने के इंजीनियर मान लो माने के सीएस ऑफिसर मान लो तीन माने लसी लता तीन दा में कपड़े saya kunjung si budi sore je pecoi lo belum dia kali tip advice pen tong del tunja na saya ni kan jumpi Langsung saya komen kulo kata kita bilang nasa agak lama itu so kotor yang siam bersama itu 73rd labang so Karbi Anglong Autonomous Council labang so Foundation Day ini bangke ni hari ke mayor ni lo itu makai tak Atima labang pinya ni si itu juga datang 1951 pada 51 mage itu district council long lo la sopi ke autonomous council tame 1952 ni kan si establish lo si penangan jak dulu 73 an pulo de penangan jak dulu tame penangan akil tu makheng bong tame avia pik penceng lo ke phan ka chisong penceng lo moment ka chisong penceng lo penangan tumu dulu tame non man ke mon samdanang le lo la pen itu makhei tame cikirla dum bom lo lasi pini labang suning arongani itu judang jubat ni lo komolong ke padu daya bang tu sa jolo sinkro lang ni pende labang su bingo aral kan dia message si nang ni kan itu ini Karbi Anglong district Lumarani Talon long itu Karbi Anglong di kota Pai Samson Singh ti Opsing Terang Songbi Langkung Habib Pencenglok orang itu Maria satu orang polisi itu Karbi Akheda Lomrinang Polpak Suaka Mata alang itu keklaim cepat du kalau bangsa itu nama song kali motor kali ni cepat pun kali alang itu ko amnya kan dengan tahu cikin bupe pakai PRV PRV lah bangsa cepat du kamu ini itu Karbi Anglong district Mandaran kalau lo ke itu cewek tapi kalau bangsa alang itu cepat du kan le lah bangsa district kalau lo itu Karbi itu asap solat sih kan ini tunjukkan juga lamanya dalam jual berjenglok kapre kacang kurang kami ini tunjukkan kamu kasih pakai ini sekian bilangan Islami Karbi Anglong Autonomous Council kecari atau malam langsung saya Karbi Arab atau cerita itu nanti kita pakai ini tuh orang malam ada tapi ke politik selama ada ada Karbi Anglong district Karbi Anglong Autonomous Council dari Karbi Parman mati asam mulai kalau dah mencari kesukaan itu cerita itu nanti bisa
itu ikan kira apa dibikin bangke Karbing long rat pan pini 73rd labangso Council Foundation Day ke talon pon pini ngani ke melo karbing long rat pan nang litum pen kilo lang kesi. Lalu itu pengen tujuh bar ke lalu itu 1951 pentum Karbing Long District ke Long Pangceng kita langsung long depen tum itu bom itu argumen pun kalau non tuliran long halo rang turi bom bom masih dari itu dak 51 pentum district long depen dak siapa pun mulang dah mulang dak rang korupsi ini sih tukang dulu kita langsung ini kan bang itu dengkung toksik bagi tom mana ni tu si bagi misen bom so aku non kecilan dan langin misen non siam pendang no an kicu bang pujong pen si penon bang kesat langin macam no Cur parlo ke. Tenang tum bang parlo ke bang. itu bang di Kita may bang hang ka siksa. Hang siksa. Cur parlo ke. ৰাইজক আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি ক'ব 73rd ফাউণ্ডেশ্যন ডে উপলক্ষে মই সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যন ডেত মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তি আমাৰ সমাজৰ পৰা বিদায় ল'লে আৰু যিসকল ব্যক্তি শ্বহীদ হ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলং ষ্টেট মুভমেণ্টৰ বাবে তেখেতসকলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ বলিদানৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং 1951 ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ ক্ৰমান্বয়ে নমস্কাৰ আৰু আজি কাৰ্বি আংলঙৰ যি উন্নয়ন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সূৰ্যমোহন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু তাৰ জৰিয়তে উন্নয়নৰ যিবিলাক সপোন কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজে দেখিছোঁ এইটো বৈঠকত পৰিণত হৈছে আজি মই কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজৰ লগতে কাৰ্বি আংলং সমাজ কাউন্সিলৰ CEM চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন EM MLC বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন সকলোকে মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা Foundation di tum han penangan lang cepat pi tum rules and something di penceng lok di habe penceng lok tum crossing terang penceng lok la si anang deng la penang tum non ke cari bom CM Dr. Turiam rong hangala le ke mat hapon ke me la penang tum han ke Japon la si pini Karbing Long ra pan la bang so ning karong ani pila na dalam fisik Beni ningarong piklo tapi bangke non nili bitang amatan ning deng cross care ke tom la suang deng ke tanlo tun pen nang tun lo ke sa bangke Allah sebenarnya ta bangke dili bene ebali sa sinang tun lo la suang ko ro bangka arnam ni pandangan ningarong piklo nili na penon bangke tu dewe chini Karbing Long Thomas Council ning kan cross care ke top ke play ta su ke play ora di bangke tum Karbing Long lo angkang lo bangke tum mun sam tum long lo apa ni se bangke kecing tu ro se tum long lo non ke tadi bom Dr. Turiam rong hangala leadership kita tanyakan ke Paul Hood ke Karbing Long kangen ke itu betul terbatas itu long ulo. Tak sopo jalan pantai kita. Jurul apa? Tak soal sayang dia makan diri. Aku mana keklaim nulo makan diri metang mata kita. Jurul anak panel diri. Jurul anu se ke tiki long bom klaim long bom pen anu se dengan terus kira pokok plek gua tadi kita. Ku dudun sulong lah pen klaim sulong langpu basi ning tisi anak panjang diri lo. Kian lam kian aprangsi kadok awe Karbing Long arah depan ninga klong pen pini ningkan troksikia braket hom Karbing Long Autonomous Council amhang ke thek arni labangso ketalon ning karong arni nang litum kadok awe phang same nitum film society hin pen nang tum kadok awe bang putin phan ning karong kardom pajeri lo kardom lalo non la ingdeng troksikia braket hom anang ke pleng lan bang ke litum Karbing Long ka penangan labang so kacing thura mu sita thek dam long lo woi phisita ke claim ponangi mate angdeng ta dupigla lalo woi phisita me kacharlia hin punoi kapre akama mu punoi penan kicing thur ke thek dam long lo lalo lapente jasmet pet nili ining karong nai bangala halo peneng labang so la ingdeng trok sikebra ke thom labang so
council foundation de mate amhang ke thegarni ke talon pini labang so mailong itum karbi films mate karbi alamarjan ke claim abang khu bang pia sumhan same labang so council hin pen labang so nong e ke pajir ponang deng duji lasi ningarong parlo anso se lamarjan labang so ke paching thurja nat labang so autonomous council pen nang pangnu mate ilituma phan labang so nangkang thur pon labang so along pini councilor sorry tum phan nang bor EP pot nilitum film society hin pen tame suri akadom pajirlo ini bang penangan atuma phan a film tum phan pini labang so angtana nong ikelong dun la penang par same lada karbeng long adang ti thangpu la pen mission labang so ke claim pon thege pot council ben nong e pajir ponji lasi labang so long nilhin pen tame ninga klong pen karbeng long autonomous council of han labang so kachuru dulo jasmet pen la ke CM sar Dr. Kiram long hang phan lin pen suri akadom mate kurwan pajir Halo, Bang si income 73 income among le. Jengsi bangke ini alam duda. Isi bangke November 1951 income bangke Gazette notification pilo council long Mikir Hills District Council. Asupan afi bangsi ini ani 23 June 1952 an kampan bangsi council bangke kang cheng lase hal gazette notification ni bangke 51 ako council kang ni bangke 52 la so bang kai ta pajul wer ti munit lase la ba ni chibile ini alam he bangke la lo je hang ke saratum se padu pensi si karbiang long mane hal sud bangke Mikir Hills kono Mikri Hills district bang Longdong la bangke kumbang ko autonomous district Mikri Hills autonomous district la so pena fi bang si la so hawa ahoy adu ko bang tikang la pen fi det charene ya ron ko tikang la pen fi bang si kabyang long awe kumbang si la cari det pen fi si non piniani an ke kabyang long District Council bukan bangke Autonomous Council ko 1995 anikan bangke ASDC sedang hutan government pen sedang lo teaching wai lo la super notification pilo gazette notification pilo nasi anso se power council lo anso se power pilo te ponsi tame halo so power kan bangke dorde ko bangsi non ansi tame autonomous system 244A abangke nangji ku awe ni tame council pen ke bangke council pen lo pen la kan lo do na ra pen ang bom lo las kapre ada party le tu tame la da bangke autonomous system bangke ek number preference lo lasi la son si do bom lo pen non ansi tame se hang bom lo non pinier ni ansi tame council lo aja da party le chari pon tame kan do ana rat bangke autonomous system panu pe isiba lasi la so isiba raja ko bang ato se padower na di la pen long letik bang kaya isiwet eklaiver si dupen si chadan long di la so phansi karbeng long non owe kimi tum pan message pito lasi pini 73rd foundation de ani bang kaya lasi padower pan message pito la la district ini nang mande pen ili tum pan kopilo da kena hok mate ali la district ini mane non west Karbeng long lo pa non Karbeng long la son ko la sila bangke isi administrative abudhar athima halada hamren a district long non hamren district long la so hawa long an tame atok anu an ke dag di kupen mat bangke langdam edone ako gari gura towa ka ko tame meme de joini si la sila hai ka ko ke pameji fan anso se development ke pa prabji fan la so fansi district ini ba ke salam e do ka tumai kanin ji man ke lalo district ini na paman male jak na pa bob la pen isi na ke bai ye phanchot kusi koi ta ke ba ko te nang hin la bang ke apran hud bang bote la som intention do some government to congress din hud bang ke athema hala sud bang ke empowerment pen ke chari la so movement ajurin tang piglo
Karbi Anglong do anarak tum sistem thur paklo laso ben kache song ajakong ke thakri ko han bangsi aprang bangke West Karbi Anglong bhamta district ki PG pu initiative ke and dok government in pe debon hal sodang si hal sod case eta oppose law ASDC ta oppose law per kapre party tu hal sod ke oppose debon hinta non arni bangke adina kai ta me kichelar lo kichelar ban bangke la sinon bangke also se development nangji pu speedy development nangji po jene bangsi non bangke West Karbi Anglong matam district pilo lake jakong ke thak hopi na plus topan kali atheme non number tame power long bangke council long se power dolo ako hal puang tame laso council Karbi Anglong Autonomous Council bangsi ko warbo mo area to ute hala bangke development ke jo keji ke prap jinji aso jo ne lain Sure. Ini dan lah Karbi Anglong Autonomous Council Kuningan Arta Terus setiap rakyat Oman yang kali ini kita pun dengan ngarong itu Karbi Anglong District Longlong ngaji songpi panggil ini pon rekan kalian sentong sengpi sombe sing terang mong sialang tumong cerap langsung pinang tunduk langsung habis senglok masih non alang tumong sebaan ke Cipindu kan sino itu bangke sabo akareng mi son ke dolong lo kaum sule me sang do kan jok king turang udah inang pertang lo bon stabe la solong lan le tum ying ciparong pon are nangpo dolang pelilang non owe kimia tum na kemat hadun pasigun kunang dina abake non itu laso Karbi Anglong long le son si mo birke sini ko retik ka kepada kibia panma so aja kong tung ado abia pan ka owe kimia tum Charlie hin perang dulu baik nang lah non cari yang deng lagi non itu political adalah kalau bureaucrats anatu dan SP administration hin le punon balen order hin le punon aja hin non doktor engineer le punon itu ko anma kecil dor klub nai bang itu tidure dola masih non owe kini itu bang alah bang mah hakon si non ti bang yar ni itu hang kecil TV panggil dak owe kini itu hopet malah kiasi itu bang lasu buke Charlie atau mau bang ansu si ponang lah itu kado ada cerah nang po kiasi itu mendela aku lo pergi lo itu kado kawe kesar tu mata gaya aku kan tapi pala council dicari itu mata mela cerah pun si lo kecari mai dong paprang weng nang lang non ke tek lo bang ke ini tu mah future itu mah pan mo nang cari itu mah hari so yang ke ong dung atung wen non bang ke raki horong bang jadi bang do bik song tek long raks kejo itu mah hor so bang nah itu mau nang yum do kok aja ini tu mah future bang ke tek long ila so Karbi Anglong udah doer po lah paneli mata sa ini lah so teng boleh si lah nilihin na message makanya non owe kimi tum laki Charlie hin am se prai pan bori kon nang po lai tu tapi api apa unda cerah nang po patela council ke cari ya kemana mela mam asa aju abani masih lo ele tum kita te ihun si Karbi kai panalang kami kate song abang pulo tapi non ya alang lita mai kiki por lo kami non pula alang lito dan kring so si litum ini arni ke mesti mai alang lita 73rd masuk Karbi Anglong Autonomous Council Foundation day long sampai alang lita pun nanti tong kasi alang lita nak kiro di pajir lo nanti lampi kita
litum ke juga datang online langsung litum karbi dirjil Jasamet Tourism Department ahin message seperti di Bono Juneng message seperti di Bono Juneng bangke kanti langsung offline sih langsung seperti aja mix kami tengok tapi pening bangke ason katur ada pokok join si online competition di Bono langsung online competition di Bono East West pen cenglo penangan hir pangatun online langsung alu thui langsung kami alang itu nang video pen kami alang itu nang lulo langsung teng pen itu Karbing live news channel pen sini itu kangsai Bono aja mix kami live program yang Bono lapen bini langsung 73rd Foundation Day langsung alang itu mas kami ada tenglo si alang itu mas kami langsung anungi kecengsi itu lapen kejunsi alang itu mas kami anungi pajik foto si alang itu hello alang lagi yang kikro alang lagi itu sarpancing kro nun sepo alang dia serjang lo lapen lapu ke songsar timung alang isame dia narong solo alang itu ke teknik tu jadi si kecengsi anung alang lilo adun tu lalo part ke lalo kubang ke anak PSR Sarjon BD है तंचे केचिंगसी सोलो नली पूजी रालखान Rangsi Karbi Autonomous Council Tourism Department sa dari Jasinghi apan dengan klong kan kesana jai mek Jasmet lamera pacan apan anso bemi tung hirjir lamjir kemusu si lawan se baru nang mantap kesana jai mek itu apan nang TV kontek apan Karbi Anglong live channel tu pastami churu lo kesana jai mek kalau kami kecerap kecitu dun pen ya kong kurang itu berapa ningarong lo ini asason komkep ingdeng tok sikepra ke thom angdeng Karbi Anglong Autonomous Council Foundation dia lo lepas nong kece deng dun long dige movement ta dia ko pencet han bom lo ningarong bang dulu deng thom lo jo sike bang dia ni tami ansel ko lameda phana bang ke cepati dun bom ji lapen lameda jai me ke long bang ke kem dun bom ji tamtang sengkan kang thelong dis tami ni dun cepati dun hal soaning kan bangge long dun dedet lo setami ang puthot long le bangge la bangge apyalang lo setami elamera bangge tu kai tami ladak ke pacan je phama ko bimi citu ni kansi bening kami citu dun dan bening ma kado ka be hitu mi mat sonong nambang sedeng dun long lo sining arong lo